NgoNhlolanja abangani abayisithupha bathathwa endaweni yobumnandi eNew Canada ngabantu abangaziwa okubikwa ukuthi babehamba ngezimoto eziyi-13 ezinkulu. Abantu bakhona bebetough, begqoke ama-bulletproof a-black, ama-shirt a-white, amabhuluko a-black kwabantu besilisa. Emva kwesonto bonke batholakala bebulewe, izidumbu zabo zilahlwe emgwaqeni ongasemayini. Bona batholakala befasiwe izandla nenyawo bedutshuliwe ekhanda. Lo munye ke umzimba watholakala unqunywe ikhanda lihlukaniswe nomzimba. Namanje akekho wazi ukuthi kwenzekani, kanti ke akekho osaboshiwe ngalokho kubulala. Masibathola, you had to ukuthi usebenzisa ama-necklaces and a piece of clothing ukuthi identify umntanakho. So umndeni ufuna ubulungiswa, kodwa ke ukubambezeleka kwemiphumela yokuhlolwa kwezidumbu yenza ukuthi kube nzima. Sifuna nje ama-results sizokwazi ukuthi sibafihle because isikhathi sesiside and imizimba yabo vele from the word go ingasekho right sibathola, so akubanga kuhle ukuba bona bakule simo bekusona. Ulibofuzo lwathunyelwa emaphoyiseni kazwelonke, kepha-ke ibhuntshile imizamo yeNewsroom Africa ekwethulela lezi ndaba yokuthola uvo lwamaphoyisa ngalolu daba.